Bakunzi b'ikiganiro abanesheje, haleluya, ndabasuje mwese mu izina rya Yesu Kristo i Nazarete, haleluya. Nkuko bisanzwe muri kumwe n'umukozi w'Imana Reverend Israel Rudasingwa aremesha ikiganiro cy'abanesheje, haleluya. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ijambo ry'Imana, haleluya, rivuga ngo isengesho rifite imbaraga zo guhindura ibihe, haleluya. It works. Isengesho rirakora muvandimwe, haleluya, rishobora guhindura ibihe byawe. Ibihe urimo bishobora guhindurwa n'isengesho. Haleluya. Isengesho ni intwaro Imana duhaye, ni kirwanisha Imana duhaye gishobora gutransforma, haleluya, ibihe byawe, haleluya, gushitsa imigambi idasanzwe mu muryango wawe, gushitsa imigambi idasanzwe mu gihugu cyawe, gushitsa imigambi idasanzwe kuri entreprise yawe, mu byo ukora mu kazi kawe. Isengesho rirahindura ibihe, rirahindura season, haleluya. Mondorobo shikeri, haleluya. Ndagira ngo dushimikire kuri ijambo riri muri Yakobo igice cya 5 ku murongo wa 16, haleluya. Agace ka mbere ka 16 haratubwira, ka kabiri ka 16 ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete, haleluya. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Muvandimwe, nugira umwete wo gusenga, haleluya, isengesho ryawe rirahindura ibihe, rirahindura amateka, rirahindura season urimo muvandimwe, haleluya. Sinzi ibihitiyemo, sinzi abantu usengera, ushaka gusengera umuntu ibihe bye bigahinduka guha amasengesho. Amasengesho y'umukiranutsi arahindura season, arahindura times y'umuntu, haleluya. Kori ya mansha, ndavuze Imana iguhindura ibihe, ndakwatuye guhindura ibihe urimo mu gihe nk'iki kubw'amasengesho, haleluya. Imana ishimwe. Aravuga ngo umukiranutsi yasenze ngo bigira umumaro mwinshi, haleluya. Ndashaka nkwereke, iyo bavuze umukiranutsi ntibisobanura ko ari umuntu aba mu ijuru udashobora kugira intege nke. Umukiranutsi ni umuntu yiringiye Imana, ni umuntu yiringiye Kristo, haleluya. Kristo yatugize gukiranuka. Muri Abikorino igice cya 2 ku murongo wa 21 haratubwira ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Kristo ni watugize gukiranuka kw'Imana. Kristo ni utugira abakiranutsi. Umukiranutsi yasenze, haleluya, bigira umumaro, birahindura season. Muvandimwe, iyo byo bishobora guhinduka ku bw'amasengesho, haleluya. Ndashaka ndangirize mbaho urugero rw'umuntu witwa Petero. Yarasengewe, itorero ryaragurutse riringinga riramusengera, ari mu bihe bikomeye cyane. Herode yaramufunze, haleluya, yapanze kumwica, ariko abibuzwa n'iminsi mikuru yari hari, ariko noneho bituma bamufunga afite gahunda yo kuzamwica, ariko yaje gutabarwa n'isengesho, haleluya, n'abamusenge. Muvandimwe, sinzi ibihusha kuri mu munsi, haleluya, ariko nuwasenga cyangwa nuwasengerwa ibihe byawe birashobora guhinduka, haleluya. Ijambo dufite uyu munsi mu bikoro rivuga ngo isengesho rifite imbaraga, rifite ubushobozi bwo guhindura season. Ibihe byacu bishobora guhinduka. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba uri mu bihe bikomeye cyane wijiriwe. Ndavuze reka ibihe byawe bihinduke ku bw'isengesho, natuye impinduka mu buzima bwawe, natuye guhindurirwa ibihe, saison ihinduke. Petero bamushize muri prison. Urashobora gusoma iyo nkuru muri Ibyakozwe n'umwa 12 guhera ku murongo wa mbere, ukuntu bari bamufunze, bamufungana n'abasirikare muri kasho de kasho, mu ibohero ry'ibohero. Ibohero rigira kasho yabyo. Bari bamufunze mu ibohero ry'ibohero n'abasirikare bamucunze. Bisobanura ko bitari byoroshye, ariko yaje gutabarwa n'abamusenge. Ishengero, itorero ryaragutse rasenga. Mbega itorero rasenga, mbega uracyasenga. Nimusenge imisozi yimuke, haleluya. Nimusenge Imana yimure, ihindura ibihe. Imana ishobora guhindura ibihe muvandimwe byawe bigahinduka ku bw'amasengesho. Amasengesho arakora, haleluya. Petero arasengerwa kugeza ubwo habayeho assistance angélique, haleluya. Hashobora kuba assistance angélique, haleluya, ibihe byawe bigahinduka, haleluya. Imana idepesha marayika wayo. Marayika waraza noneho aramuvana muri prison kubw'amasengesho yabera. Libodo shekeri amanda. Ndavuze ngo reka Imana izane assistance angélique, reka ibihe byawe bihinduke kubw'amasengesho. Natwe ibihe bishasha byo guhindurirwa ibihe kubw'amasengesho mu izina rya Yesu Kristo. Petero yakoreye bikomeye, marayika araza aramuvanayo muri prison, muri kasho, haleluya. Petero agera ahantu
yibaza ko arimo ararota. Muvandimwe, ndavuze isengesho ja gukorera ibintu by'amateka, wibaze kuri kumurarota. Haleluya. Arikorakoraho arinda agera hanze yibaza ko ari mu nzozi. Ndavuze Imana gukora ibintu bikomeye cyane. Haleluya. Muri Zaburi ndangiza 126 mirongo ya mbere, wa mbere wa kabiri wa gatatu. Haleluya. Ngo igihe Imana yavanaga Abisirayeli Babyloni, ngo bari bimeze nk'abarota, bafite ibitunga twenga mu maso. Haleluya. Imana ishobora gukora ibitangazo yibaza ko murarota kubw'isengesho. Isengesho rirakora kandi rihindura amateka. Haleluya. Ngo bavuze bati ngo yama nawe yabatabaye, bafite ibitwinga twenga, n'abaravuga ngo ni koko Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Rifite boshika. Zaburi 126 verset 3. Uwiteka yadukoreye natwe ibikomeye turishimye kubwo gusenga. Haleluya. Amateka yawe ashobora guhinduka, Imana ikagukora ibikomeye. Isengesho rirahindura season, isengesho rirahindura times. Haleluya. Reka isengesho riguhindurira ibihe nkuko Petero yatabawe wibaza ko ari mararota. Reka isengesho rigukorera ibintu bibaze kuri murarota. Haleluya. Ndabakunda cyane, muri kumwe n'umukozi w'Imana Reverend Pasteur Israel Rudasingwa. Ndabakunda cyane. Shalom.